Hello friends, langsung na ani sindelo. Friends, Tabuk YouTube ya kare kebang borno Facebook phaibika. Tabu ningkai Facebook double income. Bhai ke double income nora obas hamam sukai. O bidino William sim paithu mana nyai. Abono karibo tei kaisa paithu belaki important ron bagai video iba kok abono khnaka belaki wana jangnai. Nora o bidino William sim paithu nora di Facebook bidino jangnai. Tabuk kebangma borno Facebook tawkai Facebook je profile tongmono page nangbo tabun bagai hingke page sei page sa phayo income phayo aboni bagai joto borong tabuk page khlolayo nor nugui mana kebangma celebrity rok khonang thun politician rok khonang thun Facebook page khlobo nung angbo Facebook page khlobi income khaimano nadi tasin tirpani kebangma je sab korong mosakrong boktam khakya YouTube channel tongino page khlobo tam bagai hingke page songke double income bahai ke double income abong nai nora kaisa example phungnai nora o video naji ani YouTube channel video naji kaisa mo or busuk sojo se viewers phaya tamu o video same Facebook naji busuk 35k 35,000 borok naijaka YouTube ko busuk naijak sojo se kaya aro 35,000 orno omo hani gunino borok tabu Facebook bahar bayo Facebook audience jang mase YouTube krei tabu YouTube ase borok krei kya tamkai najali ase Facebook jese video phano neng nini YouTube channel to hakai je ning YouTube channel to kaisa upload khadi Facebook kaisa upload khadi bo video se chole naji Facebook ni bisi viewers phanyai same ab hakinyo double income phayo Facebook bahai rangman tai YouTube joto borok saimaka ads ni bisinti rangmano same Facebook bo ads ni through ni rangmano Facebook sarta category te rangmano kaisa star tengsikai in stream ads jeproni video upload khayo aro ads ndogo abo income kasino tengsikai bonus point abo kaisa income last hingkai live ads antibo income phayo hingke naji sing Facebook bahake buske rangman sing YouTube saimaka jepro sini YouTube revenue ongkha $100 apoko sing rang karimano hingke Facebook buske kariman abo kubungo borong saimaya tongi tongkho tabu bo kubungo Facebook page khuljakono buske income kha rangman joto borong saimia sin Facebook 5k follower kha sing monetize level khaimano sini Facebook page ni arabo minute tongo 3 mas ni bisingo 60,000 minute kanangnai watch time gaisa nung khulogui manai nini page monetization ঠিক abo parangkha ni channel monetize enable kha enable maya gulo dollar asungai noro mo hake dollar dungai no lugui bakana saityo obo hake dollar asugo ga o dollar je pro $25 go afrika ni bank orang transfer khaimaka plain simple sing YouTube hai asik jora kol khonanya YouTube kata makai sing YouTube khai $100 kanango abon pore sing rangkari mano $100 kanani onek jora nango sing hai je individual YouTube channel hingkai $100 kanani 3 mas 4 mas nango sing sini channel asik popular bo sudia hingke tabo short film khajaro kai bogoro boros kubang ma je acting khainche 3-4 jona editing khainai cameraman camera khlainai borok kubangma abon bagai bon viewers phayo bongorong ka mas kaisa banyo $100 bo kaithongo laisang bon te dawal $200 rok ngi thango sinka $100 kani blai kuthok hinke Facebook ke asnai gai Facebook ka $25 khan nung arana karimana friends ke busi ichinai double viewers phayo hinke numo sengside Facebook khulogoi video upload khainani hasing pulau saman jaga sino bai important mani tam seman nongni je nero kok samani phun bai je Facebook YouTube Google search khamini abo to borno boi semano bagi seman okay naji ning tabu Google khano search khaji kaise juta panya hne Flipkart khon search khaji YouTube khon search khaji abo loglo kino sraptan korkhe ni ads panya Flipkart ni khon nai Amazon ni khon phanyai Machine khon phanyai no try khai thani ni tawu suta search khaji ni search khaji
फेसबुक फानो जेकुनु जागा फानो लगे लगे निरो एड्स फाइनाय फेसबुक फानो जा फाइनाय एड्स ओरिपादि हनै आबगैनो ताबुक फेसबुक होते नि निजा जागा न आबके एड्स वो निनि फुल बुइसे मानो जे कंपनी को खरो ning tam nangi tong bomonti ko saito bro bebak sai mano tau kun japan huijana kiri friends jadi video jahangkai like dan bagi ta pogdi friends tini bagas ma hambai